Thank you, Mr. President. Murakoze bwana perezida, mpagarariye Bloomberg News. Mfite utubazo tubiri nshaka kubaza. Icyambere, turebye uko ibiciro bya zahabu biri kwitwara muri iyi minsi, byageze ku rwego rwo hejuru kurusha uko byigeze biba ku isoko. Mu buryo IMF rero ibibona, iteganya ko mbere y'uko uyu mwaka urangira zahabu izaba igize 1/2 cy'amadovize u Rwanda rwohereza mu mahanga, hafi miliyari 2 z'amadolari. Ariko nanone muri uru rwego twabonye ibihano bya EU bigera ku ruganda rw'ingenzi rutunganya zahabu rwa Gasabo ndetse no kuri bamwe mu bayobozi barwo. None nyakubahwa, mu gihe hari ibyo bihano, ni iki u Rwanda ruri gukora kuri zahabu yarwo muri iyi minsi? Kandi niba munyemereye mudusobanurire n'uruhare zahabu ifite mu bukungu bw'u Rwanda. Murakoze. Urashaka ko tugira se inama abo bantu batanga ibihano gute se? Ndavuga ese urifuza ko abantu bongera ibindi bihano ngo babihagarike, cyangwa nicyo ushaka? Nicyo ushaka kuvuga? Oya, nge nshaka kumenya niba u Rwanda rutakigurisha mu bumwe bw'i Burayi, kuko rufitanye nabo amasezerano manini agera kuri miliyoni 900 z'amadolari ku by'amabuye y'agaciro. None se niba ayo masezerano atakigenderwaho cyangwa yarahagaritswe, ubu biri kugenda gute? Nta cyahagaritswe ariko. Nta cyahagaritswe. Urabizi bafatiye ibihano bari abantu bari bahagarariye uruganda, ariko uruganda rwo rurakora, sibyo? Nimba nkumvishe neza, mutubwiye yuko u Rwanda rukigurisha zahabu mu bumwe bw'i Burayi. Tugurisha zahabu ku isoko aho yabijya hose, mu Burayi, mu bihugu byo mu gace ka Golfe, cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi niba koko ndimo gusobanukirwa neza ikibazo cyawe, ariko turayigurisha. Zahabu turayifite hano mu gihugu. Zahabu irahari rwose. Wari ubizi? Hari ahantu hitwa mu Miyove, urahazi? Warahumvishe? Mu 1992 cyangwa na 3 gutyo, mu gihe cy'intambara, abasirikare bacu bakoreraga muri kariya gace ka Miyove, hariya hari agasenyi n'umugezi harya. Bigeze gukanguka